Danas se nalazimo u lovištu Vrbak, kojim gazduje lovačko udruženje Lapovo iz Lapova, površinu od 5000 hektara što ravničarskog, što brdskog terena, opasano sa 3 reke što predstavljaju pogodno stanište za neke vrste divljači, kao što je srneća divljač, divlja svinja, fazan i zec. Lovačko udruženje broji oko 150 članova koji uz neizbežnu pomoć lovočuvara Marka Jovanovića obavljaju neke poslove u lovačkom udruženju, kao na primer prihrana divljači, pravljenje lovno-tehničkih objekata, regulisanje brojnosti predatora. Zahvaljujući lovočuvaru Marku Jovanoviću i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dobili smo sredstva za kupovinu novog terenskog vozila koje nam je neophodno za obavljanje dužnosti u lovačkom udruženju. Jedan deo sredstava odvojili smo iz budžeta lovačkog udruženja. Moram da naglasim da veliku podršku i pomoć imamo od lokalne samouprave koja nam iz godine u godinu pomaže određenim sredstvima.